Buat. Go. Bagus. Masuk. Bagus sekali. Pas di pahanya, pas di rongganya. Go. Bagus. Ayo, pas di pahanya, pas di rongganya. Buat. Bagus. Pas di rongganya, pas di bawahnya. Kaki jangan kangkang kali. Go. Bagus. Ada boleh. Lagi kau. Lagi terus. Masuk. Buang. Ayo. Ayo Dip. Bantu dia Dip. Bagus. Ayo Dip. Ganggu Dip. Masuk. Sungkit. Iya, pasti. Ayo, 3 lagi. Bagus. Ayo. Bagus. One again. One more. One again. One more. Again. Okay. Go. Tinggilah. Tim IBA Indonesia bela diri amatir. Contoh. Mana Ling? Ganti Adib. Ayo Sudi ke tengah Dip, cepat Dip. Main terus. Gerak macam pukulan dia. Pinggangnya terus. Jongkok. Ayo. Ganti orang. Ayo masuk. Betul lah. Mana Niko? Jongkok. Ayo Niko, main. Stop. Terus. Ling, main tangannya Ling kiri kanan. Tahu. Terus. Tetap Niko, ganti orang, tetap. Masuk. Tetap Niko. Terus. Tetap si Niko ya. Balik. Tahan Dip, jangan sampai mundur kau Dip, jangan sampai kalah. Terus. Monyet kau. IBA Indonesia bela diri amatir. Terus. Gantung. Terus. Niko pukul Niko. Pura-pura pukul Niko. Pura-pura pukul ke depan. Tap gitu. Niko tangannya lurus pukul Niko. Pukul macam mukul. Ganti badan. Oke. Tetap rolling di situ. Kau lagi. Balik badan kau. Oke, charge. Rolling gini mukulin. Ganti orang. Lumpuh jadi. Ayo rolling. Rolling. Yo, charge. Terus Niko pukulannya Niko. Tahan Niko, tahan dia, jangan kasih lepas. Terus. Rolling betul pukul. Ayo terus. Balik badan. Ayo terus. Ini pukul Dip. Terus. Cepatlah pukulnya, rolling, lincah lagi Niko. Lebih lincah lagi. Ayo Dip, lurus Dip pukulnya.
Terus. Stop. Ayo Adib tuh. Ayo dibantu. Adib. Gangguling. Mana? Bodoh kali kau. Ganggu. Ayo. Kau bodoh kali kau. Tipuling. Sorong. Ayo. Belum satu menit. Ayo. Ling gangguling. Jangan mau tipuling. Ayo Ling, tipuling. Lagi. 2 menit pun belum. Gangguling. Ayo di 30 detik lagi. Ayo pop. Gangguling. Jamoling. Iya. Iya. Ayo. Terus. Ganggu dik. 15 detik terakhir. Main pinggang kau. Gangguling. Iya, gangguling. Iya, gangguling. Iba. Hai, Puk, Iba. Iba. Ini tentang pukulan. Jual belinya. Oh. Mana? Rapat. Ya. Oh, habislah kau. Ya. Oh, poin tuh. Terus Oke.
Main tangan bel. Masa kali gue.